spletom okolnosti smo tu svi došli. U biti nas je sve nužda naterala. I eto tako, to je jednostavno takav posao kakav je. Pa dosta je skroman ovako, samozatajan, tako nije loš. Kao prijatelj nije loš. 20. Uvijek ćeš se ne 20. Patenti željezni. Kako da vam kažem, ima nešto tog svoga romskog, nametljiv je prema mušterijama, a mušterije neke žele to, neke ne žele, ali u svakom slučaju pozitivnih strana ima dosta kod njega kad trguje. Jeftino dajem da prodajem. Vedet Osmani učenik je 3. razreda automehaničara, znači ja sam mu razrednica. 1. i 2. razred prošao je dobrim uspjehom, s tim da mislim da je mogao puno bolje jer je izrazito inteligentan, snalažljiv u različitim situacijama. Jedino ima problema s neopravdanim izostancima, ali to ako ga se kontrolira, zna stati. Ovo je prvi put da u razredu imam pripadnika nacionalne manjine i mislila sam da će biti velikih problema. S tim da, evo, u Vedetovom slučaju je upravo suprotno. On je izrazito dobro prihvaćen i omiljen u razredu. Pa Vedet je dobar prijatelj, uvijek spreman pomoći i kao sve isto dobro. Pa što je uvijek za zafrkanciju, smiješan, šali se na svoj račun, nikad mu ne smeta što ga zafrkavaju. Pa kad idu ovi Romi i kupuju staro željezo ili prodaje nešto, onda eno ti tvojih oni. A on kaže stvarno, kaže vidi to mi je buraz. I tako to. Roditelji su mi imali, kad su se oženili, mama imala je oko 15 godina, tata je već imao 15. Prvo dijete su dobili negdje sa 16 godina, je imala mama, a tata je već malo stariji bio od nje. Brat mi se oženio sa skoro 17 godina. Vedet se oženio u 3. mjesecu ove godine i ja zapravo nisam primijetila nikakve razlike. Jel? On je još uvijek veliko dijete u duši i zapravo ne mogu ga zamisliti kao oženjenog muškarca i da će on možda za par mjeseci postati i otac. Tako da on se ne izdvaja od ostalih učenika. Kad je krenio u školu ovdje kod nas, onda je krenio za tokara, Elkovino tokara, prvu godinu, pošto imaju isti program, i onda smo mu omogućili da ide za promjenu zanimanja, da ide za automehaničare. Pa na svoj razred, što se tiče posla, djeluje pozitivno. I uvijek hoće, i ja dosta toga inzistiram da on u stvari prvi, i onda oni gledaju i čak se nekada i čude što on to zna, jer on to od pojedinaca možda malo i više voli to zanimanje nego ostala djeca. Najdraži predmet mi je iz struke, a to je predmet, može se reći da je to praksa školska. Dobar dan, majster. Bravo. Kako si mi? Si oran za posao? Jesam, majster, Ajmo. Idem se pesnići. Moj sin je polagao licencu da bi mogli imati naučnike. Onda su roditelji došli Vedetovi kod mene, pitali da li ću ga prihvatiti. Nije mi ni palo na pamet što je on Rom, da ja ne bi to prihvatio. Prihvatili smo ga koji su drugu djecu. Imaš zbijanja šale, ali ne zbog nacionalnosti ili već čega, ne. Podbadanja, ali to donesu iz škole. Ovdje mi nemamo. Ja ni ne dozvolim da oni njega, bilo šta, nekakvih viceva na kontu toga nema. Ono jedino kažem što je bilo, ono što se njemu dogodilo kod kuće, onda se na kontu toga što su ga oženili malo,
zezaju dečki oko toga, eto to je nama. Inače nemamo mi vremena, uspjeli smo ga animirati da dođe na vrijeme na posao, da se trudi oko posla, tako da. Zadovoljni smo. Kod čišćenja recimo je to spremno. Vrijedan, stvarno, ne možemo reći. I mislim da ako se još potrudi da će biti nešto od njega. Moj najveći cilj u životu je da primjer otvorim radionu koju će mi otvoriti otac, a kasnije bi zaposlio prijatelje iz razreda naravno, koji bi radili za plaću naravno i koji bi zaradili da ne moraju ići primjer na burzi, tražiti posao kad mogu kod me. Najveći mi san to. Igram uvijek u napadu, to je teška pozicija dosta, treba biti dosta brz, trčati uvijek kad imaš loptu i treba biti jako precizan i dobro pucati. U prošloj sezoni sam zabio oko 20 golova. Negdje prije 2 godine, a moja ekipa se branila pošto smo igrali protiv Iloka, a mi smo dolje, oni gore na tablici. Šta ćete, znao sam da će to biti strašno, neću imati nikakve šanse u napadu, pa sam si uzeo mobitel i pod utakmicu nije bilo tih akcija za nas, meni u napadu nikako lopta da ne dođe, ja rekao ajde uzet ću mobitel i ajde otvorit ću stranicu za Facebook i ja uzem mobitel i naravno otvorio stranicu i počeo se tamo dopisivati sa nekim curama, a uglavnom zabavljao sam se dok se on ne brani. Pred početak ove školske godine srela sam vedeta, znači on mene nije vidio cijelo ljeto i prošao je pored mene bez ikakve reakcije, pozdrava. Nisam se javio jer nisam je prepoznao. Ja sam ga zovnula i rekla, Vedet, pa jel ti više ne poznaješ svoju razrednicu? Kad sam čuo njezin glas, naravno krenuo sam se s biciklom, ošao do nje i... Odbjer je moj prvo pogledao i rekao, Isuse, kako ste se vi udebljali, sigurno jedno 5-6 kila. Nisam je mogao prepoznati. Prvo što sam napravila kad sam došla kući, stala sam na vagu. I Vedet je bio u pravu. Kod mene, vidite, ja sam osoba koja direktno, ako mislim o nekome nešto loše, ja odmah direktno sve u lice kažem. Nisam ja osoba koja priča protiv neke druge osobe sa drugom osobom. Ja, ako mi se kod nekog ne sviđa nešto, ja direktno njemu u lice, pa šta on odluči, nek odluči. Na njega jednostavno ne možete biti ljuti, uvijek sve završi sa smiješkom. Tako i je, takav je on u životu i tako se ponaša, da želi uvijek pomoći drugom, izaći u susret i takav je vedra osoba. Treba samo nastaviti raditi i treba biti marljiv i dalje takav kakav je i normalno da će vrijeme pokazati rezultate.